Намылугар сақатырыт спортивный көрімнергер спартакиада ұтылынна. Командалар чепчик атлетика, гиря, хапсағай, хотугум нагабория көрімнергер илин кәлін түстілер. Сеглен Юргиана Романова сюжетігер көрім. Спорт самнават саргытын салайсар намылуган спортсменнары стадион кийин түхүлгетиге төмүстүлөр. Манна спортунан утумнактык жарыктанар итенне нехилек спортивный командалара саха төрүт спортивный көрүмнергер тургутууну астылар. Сайыңыз спартакиадага быйыл 9 көрүм кийде. Ол эгер чепчике атлетика, гире, капсагай, хотугум нагабория. Бағалай матчары күрәктейтігер үйе білуге болуқтақ күрәктейтіге спартакиада білімнені күрдік ұлыстағы ұлған спартакиада өтәй жауыт. Оннотын түйінче керіңе кей күттіқтақ күтті жаллар. Көрдірі білген бей өрі бүтігер үшіге уркутун булрингентан элдер алтан тагна тапытна сайды баранер жақынада ол күрдік үлөк атлетикаға биреме бит тупсанер жақынада гира спорттугар эмбе результаты табилленер ол күрдік оттон билген северне много өренде көрөктак бит онда ол кенттен улган сбордары таяктак бит Эксели хочета саха спортун спортивный килбенигер үгүс сиппит копут спортсмени итен тахарбыта билинге кемге саха сагалачы эдер кийеха кыгыннары сайыннары жарыктанарыгар күрәктәһергер толору условия бар. Быйыл осколны битерәре сылжар партизан нәһилеген спортивный командатын кыга айына Новгородова гире спортугар аспыт сыл сетинне ыйыттан ылсан жарыктанар. Мен лишнер көрдüm хәтта онус рывок иккеннернен. Антон билем булана 6 онтан тахардым. Эркортмы хәптәдем. Тахача атын бая хәддәре. Биле җаган рачыпчы кыгыңны эстафеталар бихәнә оны тахаҗан будан атына янат. Эт синет түнен сенелер, өй санат түнен кыхтах, эдер спортсменнер жекергенинен кытталлара чөл олох укулата болар. Күнгө бастыгы күн спартакиадага 3 километрга бастыгы месте болдум. Кергеним хасын тоққа кыттар эстафетага кини барата 2 балталар эме кытта жаллар. Бу 5 километрга онна 1 балта северне Многоборьяга, онна 1 балта эстафетага юрактах. Кергеним эме эстафетага кыттактах. Белетенетте Надежда Гоголева Россия сбортайын командатыгар кирен аны күһүн Голландияга ытыллар андойдутага чемпионатка белемнелер. Бу курдук спартакиада сылын айы ытыллара Жону Түмер, Серкекситер, Жололокко тардыгыны күйүрдер, саңа көлөөнө спортсменнара үнен сайдан таксалларгар олу курар. Юргиана Романова, Иннокентий Кривошапин, Саха телевидениете, Намулу.